neno lako. Tunasimama kinyume na nguvu na mamlaka yote ya giza ambayo yazuia neno lako kufika katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakazia shetani kwamba hana nafasi katika neno lako, na Mungu wetu tumejiandaa kulisikia neno lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mungu ni mwema. Na ndemweria mutikaguishe ta metho mutigaturithikania maundu fulani. Ngai ni mwega na hende ciothe ucio niguo mutugo wake muhurire iruhi. Kwanza ni kuwakaribisha wageni wote wakiongozwa na mzee mpendwa wetu kupitia kwa MCA wetu wa area hii Gitau Jamba. Tumefurahia kutuletea wageni kwa hii madhabahu. And let me tell you, Bwana Jamba na wote ambao wamehusika, this is the right place for now. Bwana asifiwe. Unajua wasomi wa historia kuna mambo wanatuambia. Aya mathomaga history kuna maugaga. Wakati nchi yetu ilikuwa ikombolewe, men and women of this church athuri na atumia a kanitha uyu waliomba kwa haya madhabahu, mahoire kigongona-ini giki, na Mungu akawatembelea, nake Ngai akimacerera, Mungu akawafanyia maajabu, Ngai akimeka maundu manene. Na hiyo ndio sababu siku ya leo, na kiu nikio gitumi muthenya wa umuthi, kwa yale maombi ambayo yalijibiwa, tuke tuire Ngai ni wega mahoya maria mahoirwo. Tuko na viongozi wa Afrika, twina atongoria a Afrika. Horera Ngai witu ruhi, tumpigie Bwana makofi. Unajua nyakati hizo za zamani, mahinda macio ma tene, hatungetaja deputy president wa Kiafrika, tutingia gwetire munini wa president wa Afrika, hatungetaja principal Mukisi, tutingia gwetire principal Mugithi, hatungetaja principal Mukamba, tutingia tajire munene Muikamba. Uyo na wako Western, tutingia tajire munene kuma kuria Western. Lakini kwa maombi ambayo alijibiwa kwa hii madhabahu, no ni tondu wa mahoya macokirio kigongona-ini giki, tuko na viongozi ambao ni wa nchi hii, twina atongoria a bururi uyu, na hiyo ndio sababu sisi kama wa AIPCA, na nikio ithuĩ ta kanitha wa AIPCA iwe iwano guthia tia kana guthia tia, we feel it is our duty ni wira witu to pray for leaders, kuhoera atongoria, wala wako kwa viti, aria maite-ini, na wala wanatafuta, na aria maretha. Kwa hivyo Gitau Jamba, na ni undu ucio, kwa hivyo Gitau Jamba urehete andu hale hagirire, umeleta watu mahali panapofaa, na nejue metho ni muiro wa maundu maya, najua metho ni shahidi wa hili haya mambo. Bwana asifiwe. Nindashokia ngatho muno, nimeshukuru ndio wa kundehera rataya, kwa sababu ya kuleta hao marafiki, kwa sababu wakati nitaenda kufungua sasa kanisa huko Kisii, nilia gathi kuhingirwa kanitha Githii, sitakuwa mgeni kwake, sitakuwa mgeni, ndagakorwo mgeni. Wakati nitaenda kufungua kanisa huko Western, nilia gathi kuhingirwa kanitha Western, sitakuwa mgeni kwa yule, ndagakorwo mgeni. Ukambani huko ni nyumbani, Ukaikambaini ni muciĩ. Mundu ucio githekete wega, muhurire iruhi nyu wa Ngai, tumpigie makofi. Jambo lingine ambalo mmefanya nzuri sana, ucio ngi mwikite wega, ni kuniletea Kioni. Ni kurehe Kioni. Najua Kioni ni rafiki wa hii kanisa. Kioni ni murata wa kanitha uyu. Ashiriko ni Gathi, unakumbuka wakati tulikuwa tunaanza sako ya hii, Ashiriko ni Gathi ni uraririka ya wachungaji wa hii diocese, ria twanjagia kiungano kia tungatiri thiini wa diocese ino, the first person that supported us, mundu wa mbere watunyitire guoko, na muthuri wetagwo Jeremia, ni muthuri uria ye mzee anaitwa Jeremiah. Ni rafiki wetu na rafiki wa hii kanisa, and we love you. Tunakupenda sana Bwana Kioni.
Kwa hivyo wageni wengine ambao wote mmefika ndio ciogeni othe tukinyite na wakaaji wote wa hii kanisa na parokia hii, na ndio othe akanitha na parish ino, ningetaka kusema kwa majina ni Bishop Kigodho, maritwa ni Bishop Kigodho, nasimamia diocese ya Nyandarua North, arugamirire diocese ya Nyandarua North, na nimeokoka. Yesu ni Bwana. ni ahonokete Jesu ni mwathani. Still we feel honored na ni aikwiti kamutikite muno kwa Excellency Gachagua kufika hapa. na tondu wa Honorable Gachagua gukinya Najua guko tulikuwa naye mahali mnakumbuka, twari nake handu muraririkana, lakini sipigu ilitawala. no iguru ni riathanire. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Thutha wa nduma nĩ ũtheri mũnene. Baadaye ya giza ni mwanga mkubwa. Lakini Your Excellency, nataka unikanyie medho kidogo, kwa sababu kuna mahali anishambulia. Ati alinichekelea wakati nilikuwa najiosha macho. Methote ni athekire muno Bishop agithamba maitho. Ati athekaga akagwathi. Kuna cheka na nguka chini. Okay, Bwana asifiwe sana. Mwathani ngevitwa. Leo kulingana na taratibu ambao tuko nayo siku ya leo, muthi kuringana na mutaratara wa muthenya wa umuthi, nataka kuongea mambo mawili matatu. Ndenda kwaria maundu meri kana matatu, kwa sababu leo sisi zote tuko hapa, tondu ithuothe twi haha muthenya wa umuthi, wale ambao ni viongozi wako hapa, othe ni atongoria me guku, sisi ambao tunaongozwa tuko hapa, aria othe tutongoragio twi guku. Na jambo moja ama swali moja ningetaka tujiulize, no ndumwe wa kwiyuria, why are we here? twi haha ni tondu wake. Tuko hapa kwa nini? Twi haha ni tondu wake. Bwana asifiwe. Waweza kuniulizia mwenzako, tuko hapa kwa nini? No urio cio ngi twi haha ni tondu wake. Hiyo ndio swali ambalo ningetaka tulijibu. Kio nikio kiuria kiria ngwenda gucokia, na kwa ufupi ningetaka kukuambia, na kwa ukuhi ni ngwenda gukwira, being in a church, gukorwo kanitha-ini, kuwa mahali kama tuko hapa siku ya leo, gukorwo wi handu ta haha twiho muthenya wa umuthi, ni amri kutoka kwa Mungu, ni watho kuma kwi Ngai. Katika kitabu ya Exodus, thiini wa ibuku ria Mungu Thama, alitoa amri akasema, Ngai arutire watho akiuga, tukifanya kazi zetu siku 6, twaruta wira thiku 6, siku ya 7 tuingie kwa madhabahu, muthenya wa 7 tuingire kwa kigongona-ini. hivyo mmefanya vizuri kwa sababu mmefanya kazi siku 7. Ni undu ucio ni wikite wega tondu utite wira thiku 7, Na 6 ya 7 mmeingia kwa madhabahu. thiku 6 ya 7 What tuingira we kanitha-ini. come to do in church? Niki tungika kanitha-ini? Tukaga gwika atia kanitha? Tunakuja kufanya nini kanisa? Bwana asifiwe. Is it a tradition? Ni mutugo. Unajua watu wamezoea ikifika Sunday na wale wanaenda Saturday wanaingia kanisa. Andu ni mamenyerire guthie Sunday na ria Saturday Kwa guthie hivyo kanitha-ini. leo ningetaka ufafanuliwe vizuri. Muthu ni ngwenda utaukwo wega Why do we come in church? kiria gitumaga tuke kanitha. Kwa nini tuliwacha kazi zetu tukaingia kanisani? Niki tutigire mawira maitu tuka kanitha? One, it is to honor God's commandments. Wa mbere ni gutia watho wa Ngai, Ni kutii vile Mungu aliyeumba nchi na mbingu alisema. ni gutia watho wa Ngai uria wombire thi na Kwa iguru. hivyo once again umefanya vizuri kwa kutii amri ya Mungu. Nundu ucio ni wikite wega ni tondu wa gutia watho wa Ngai. Na si ujipigie makofi. Tuhure Jambo la pili undu wa keri ambalo linatufanya tuje kanisani, itumaga tuke kanitha-ini, it is to worship God. ni guthathaia kana kuinamirira Ngai. Bwana asifiwe. It is to worship God. Ni guthathaia kana kuinamirira Ngai, Gushokeria Ngai ngatho kuleta shukrani kwa Mungu, kwa sababu siku 6 tumepitia mengi. tondu thiku 6 ni tugerete maundu-ini maingi. Wale ambao tunafanya kazi hapa Shamata tumepitia mengi. Ni tugerete maundu maingi aria turutaga wira guku Shamata. Mashembe maria uraremaga namo ni mangira kugerire ngero. Zile jembe ambazo unafanya nazo kazi zingeleta ajali Ona kwako. ng'ombe irio kamaga ningira kuringire iteke na ikugere ngero. Hata zile ng'ombe ambazo unakamua zingekuumiza. Kwa hivyo ni
ni wajibu wako kuja kanisani kumwambia Mungu ni asante. Uguo ni hinda ritu riega ria guka kanitha-ini kwira Ngai ni wega. Kama wageni ambao wametutembelea siku ya leo, ta uria ageni aitu matucereirie muthenya wa umuthi, tumeona kwa runinga na kwa mitandao, ni turona TV-ini na kwa mitandao-ini, mmekuwa na mikutano ya hapa na pale, makoretwo na micemanio ya haha na haria hangi, tumesikia mkiambiwa kwingine hamtafika, makerwo kundu kungi matigukinya, tumewasikia mkisema kwani hapa ni wapi. makoretwo makiurania guku ni So kuturi. you have a very good reason to come and say thank you to God, Uguo mena gitumi kiega gia guka kwira Ngai ni wega, because it was not by your mighties. ti hinya wa utumite, Mkono wa Mungu uligharimika, ni guoko kwa Ngai ukaenda kuhuthikite, hiyo safari yote, ugathi thabari icio ciothe, na ya saba ndiyo sababu uje mshukuru Mungu. muthenya wa mugwanja uke wire Ngai ni How do wega. we worship God? Tuthathayagia Ngai How atia? do we worship God? Tuthathayagia Ngai atia? Tuna worship Mungu, Tuthathayagia Ngai one, wa kwa mbere vile tunaimba tukimshukuru, uria tuinaga tukimucokagiria ngatho, vile tunatoa zaka zetu wakati tuko mahali kama hapa, urutaga mihothi yaku ta muthenya wa umuthi twi haha, na njia zingine zote ambazo zinaonyesha ya kwamba tunamshukuru Mungu. na njira ingĩ nyingĩ mũno iria cionanagia tũramucokeria ngatho. Wakati tunatambua ya kwamba isipokuwa ni Mungu mambo haingekuwa vile, rĩrĩa twamenya tiga nĩ Ngai maũndũ matingĩrĩ ũguo marĩ. Mungu hututayarishia mambo mengine pale mbele. Ngai nĩ athondekaga maũndũ mangĩ mbere itũ. Nataka wale walio na Biblia, Arĩa mena Biblia, tutaongeza yale masomo na lingine moja. nĩ tũkuongerera mathomo marĩa tũthomire na ithoma rĩngĩ rĩmwe. Achidikon nisomee Mathayo 25 mlango wa 14. Thome Mathayo 25 mũhari wa 14. Mstari moja inatutosha tufahamu vile nataka kuongea. Tutasoma. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, akawaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Bwana asifiwe. Tikojokalia. Bwana asifiwe. Biblia inatuhadithia, Biblia nĩ ĩratwĩra na inatupea mfano kwa mtu fulani, na ĩgatũhe mũhiano wa mũndũ mũna, mtu ambaye alikuwa na mali zake nyingi, mũndũ wa na indo ciake nyingĩ, na kuna mambo alifanya. na kwĩ maũndũ ekire. So in my sermon today, Na nĩ ũndũ ũcio thĩinĩ wa kiugo gĩakwa mũthenya I wa want to ũmũthĩ, say that a faithful steward while the master is away. ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũndũ mũtĩĩku harĩ mũnene wake. A faithful master, a faithful steward when his master is away. Mũndũ mwĩhokeku rĩrĩa mũnene wake kũraihu atarĩ hakuhĩ. Pigieni Bwana Yesu makofi. Sasa huyu jamaa alikuwa na mali zake, Mũndũ ũyũ ana indo ciake, na ikafika wakati akafikiria ataenda kwa safari. na agĩgĩkinya hingo eciragia nĩ egũthiĩ thabarĩ. Kuna mambo alifanya na ningetaka ya tuongoze siku ya Kwĩ leo. maũndũ ekire ngĩra matũtongorie mũthenya wa ũmũthĩ. Biblia inasema aliwaita wale wafanyakazi wake, Agĩĩta andũ arĩa arutaga wĩra nao, akawaambia ya kwamba mimi niko na safari na nitaondoka kwa siku fulani. na akĩmera ena thabarĩ kana rũgendo na nĩ egũthiĩ ihinda Wakati rĩna. alikuwa akiondoka alijua ya kwamba Rĩrĩa athiaga akĩmenya ũndũ ũmwe, mambo itakuwa ikiendelea. maũndũ no megũkorwo magĩthiĩ na mbere. Akawaita akawaambia vile watafanya. Akĩmeta na akĩmera ũrĩa marĩkaga. Biblia inasema Biblia ĩrauga he entrusted them with his wealth. akĩmehokera ũtonga wake. He entrusted them with his wealth. Akĩmehokera ũtonga wake. Bwana asifiwe. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Akawaita akawaambia, Akĩmeta akĩmera, wewe deacon, niĩ deacon, jukumu lako ni hili. wĩra wakwa nĩ ũyũ. Wewe Karoki, We Karoki, jukumu lako ni hili. wĩra waku nĩ ũyũ. Hata wewe askofu, Ona we bishop, kazi yako ni hili. wĩra waku nĩ ũyũ. By so
saying, na nĩ auga ũguo nataka kuwajulisha wapenzi, ndĩrenda kũmwĩra endwa kila akwa mtu kuna kazi amegawiwa. o mũndũ kũrĩ wĩra ũrĩa Because ahetwo we have a master in heaven. nĩ tondũ twĩna mũnene matu-inĩ Na kuna kazi ambazo ametutunikia. na kwĩna maũndũ atũhokeire. Something to underline. He entrusted them with his wealth. Akĩmehokera ũtonga wake. Mambo ambayo tunafanya wote, Maũndũ mothe twĩkaga, the responsibilities that we have, mawĩra marĩa twĩhokeirwo, hiyo yote sio yetu, ni ya Mwenyezi Mungu. macio mothe ti maitũ, nĩ Na ma ndio Ngai. sababu Mungu amegawa kazi, Na nĩkĩo Ngai agaĩte wĩra, akafanya wengine makuhani kama mimi, agĩka andũ angĩ atungatĩri ta bishop, akafanya wengine wanasiasa kama hawa. akĩiga angĩ wanasiasa ta membe. Na hiyo ndio sababu sikubaliani Na nĩkĩo niĩ na itetĩkanĩtie wale wanasema ati siasa ni chafu. arĩa maugaga siasa nĩ njũru. Siasa is not chafu. Siasa ti njũru. Siasa is a responsibility. Siasa nĩ wĩhokerwo, mũndũ Lakini wĩhokeirwo. sisi tunaifanya chafu. Na nĩithuĩ tũmĩtuaga Why do we ĩna gĩko. make it dirty? Kwa nini tunaifanya chafu? Tũmĩtuaga ya gĩko, tũmĩkĩraga gĩko nĩkĩ? Kwa hii mfano, Nĩ tondũ wa mũhano ũyũ kunakuwa na watu watatu. tunakoretwo twĩna andũ atatũ. Ũmwe akĩheo taranda cigana ũna, Huyu akapewa talanta fulani, ũrĩa ũngĩ akĩheo iria ingĩ, huyo mwingine akapewa zingine, na mwenye hizo taranda zote akaondoka akaenda mbali. na mwene talanta icio ciothe agĩũkĩra na agĩthiĩ. These people acted differently. Andũ aya othe marutire wĩra tofauti tofauti. Na hiyo ndio sababu mambo inaharibika, kwa sababu tukipewa kazi we do it Na differently. nĩkĩo maũndũ mathũkaga, tondũ twaheo wĩra twĩkaga ũrĩa gũtabatiĩ. Kuna wale ambao wakipewa kazi wanajua ya kwamba wanamtumikia Mungu. Kũrĩ arĩa maheagwo wĩra makamenya nĩ Ngai maratungatĩra. Kuna wale wakipewa wananchi wanafikiria ni wakati wa kupora. Kũrĩ angĩ maheagwo wĩra mageciria nĩ hingo rĩa kũbora. Why we make these politics dirty? Kĩrĩa gĩtũmaga twĩkĩre siasa gĩko Ni vile tunaifanya in different ways. nĩ ũrĩa tũmĩrutaga wĩra na maũndũ na muonere tofauti. Jambo moja ningetaka ufahamu siku ya leo. Ũndũ ũrĩa ngwenda ũmenye mũthenya wa ũmũthĩ, God knows ourselves. Ngai nĩatũĩ. Bwana asifiwe. Na nikio rĩrĩa ona mũgũcindana itemetho, Na ndiposa hata mnashindana bwana Metho, wengine wanashindwa, angĩ makahotwo, wengine wanashinda. angĩ makahotana. God knows what we are able to do. Ngai nĩoĩ ũrĩa twĩna ũhoti wa gwĩka. Na tukifanya kulingana na fikira za Mwenyezi Mungu, Na tweka kũringana meciria ma Ngai, mambo yote itakuwa sawa. maũndũ mothe megũkorwo me The mega. Bible says, Biblia irauga aliwapea talanta akĩmahe talanta kulingana na uwezo wao. kũringana na ũhoti wao. Wengine wakapewa 5 Angĩ makĩheo 5 kwa sababu walikuwa na ile muscles ya kubeba 5. to marĩ na hinya wa gũkua 5. Na hii ndio sababu hata hawa wamepewa talanta. Na nĩkĩo ona aya mahetwo talanta. Unajua wakati mwingine tukiwaona yale wanapitia, Rĩngĩ na rĩngĩ tuona maũndũ marĩa maragerera, Mungu anajipima anasema, "Woi!" Ngai matu-inĩ nĩonaga nĩagĩaga thĩna. Lakini kwa sababu wako na ile strength, No tondũ mena hinya ũcio, jitayarisheni kupitia hiyo barabara. mwĩharĩrie kũgera bara ĩyo. Mungu hawezi kuwapatia hiyo barabara bila kujua mtaweza. Ngai ndangĩmũhekeria bara ĩyo Kwa oe hivyo Biblia mũtikũhota. inasema tunapewa kulingana na uwezo wetu. Biblia ĩrauga tũheagwo kũringana na ũhoti. Lakini kwa sababu ya mafikira zetu tofauti, No nĩ tondũ wa meciria maitũ matiganĩte, Biblia inasema wawili walifanya vizuri. Biblia ĩrauga erĩ nĩmekire wĩra wega. The Bible says they worked on their talents. Biblia ĩrauga makĩrutĩra taranda cia They wĩra, worked on their talents. makĩrutĩra taranda cia Kwa hivyo wĩra. kazi ambao Nĩ umepewa, ũndũ ũcio wĩra wothe ũhetwo, you must work for it. no kinya ũrutĩre wĩra, Lazima ufanyie kazi. no kinya ũrutĩre wĩra. Bwana asifiwe. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Lakini mmoja kati ya wale watatu, No ũmwe gatagatĩ-inĩ ga acio atatũ, Biblia inasema alifanya mambo mawili. Biblia ĩrauga ekire maũndũ He merĩ. dug a hole, akatengeneza shimo. Anjire irima,
Bwana asifiwe. Akaweka ile talanta yake pale kwa shimo. agĩkĩra taranda yake irima-inĩ. One, because he was not faithful. Ũndũ ũmwe nĩ tondũ ndarĩ mwĩhokeku. Two, I think he was jealous. Ũndũ ũcio wa kerĩ, Kwa sababu alishindwa kwa nini alemera mũndũ ũgeni-inĩ nake atindagia agĩthĩnĩka. kwa sababu alishindwa kwa nini afanyie mtu ambaye ako ugenini kazi na yeye hafanyi Kwa kazi. hivyo when he dug the hole, Rĩrĩa acimbire irima, he hid the talent. akĩhitha taranda yake. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo hakufanyia ile talanta yake kazi yoyote. Ũguo ndarutĩire taranda yake wĩra. Na tunaposikia neno la Mungu siku ya leo, Rĩrĩa twaigua kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, swali letu lingine kwa ufupi, kĩũria kĩa kwĩyũria gwa ũkuhĩ, tunafanyia vipawa ambazo tumepewa kazi. nĩ tũrutagĩra iheo iria tũhetwo wĩra. Bwana asifiwe. Jambo moja that distracts us kufanyia talanta zetu kazi, Kĩndũ kĩmwe gĩtũthĩnagia kũrutĩra taranda citũ wĩra it is ignorance and fear. nĩ guoya na Bwana- gũtiganĩria. Bwana asifiwe. Jambo lingine ambalo linafanya tusifanyie talanta zetu kazi, Ũndũ ũngĩ ũtũmaga tũtikarutĩre taranda citũ wĩra, we tend to forget that the master has gone forever. nĩ twĩciragia mũnene witũ athiĩte tene na tene. But the Bible says No Biblia yauga hakuenda milele. na Bwana asifiwe. Hakuenda milele. ndathire tene na So tene. it is our duty and responsibility Ũguo nĩ wĩra witũ kujua ya kwamba the master is coming. kũmenya wega mũnene nĩ The aroka. master has not gone forever. Mũnene ndathiĩte tene na tene. Wakati huyu tajiri alirudi, Rĩrĩa gĩtonga gĩkĩ gĩacokire, everyone was called to account what he did. o mũndũ nĩetirwo atarĩrie ũrĩa aneka. So as Christians, Nĩ ũndũ ũcio ta akristiano, sisi kama Wakristo, ithuĩ ta akristiano we gonna tell you today, tũgũmwĩra ũmũthĩ the master is coming. mũnene nĩokĩte, Na tutawajibika kulingana na kazi ile na alitupea. nĩ tũgatarĩria kũringana na wĩra ũrĩa twaheirwo. For the politicians, Kũrĩ wanasiasa, I gonna tell you today, nĩ ngũmwĩra ũmũthĩ the master has not gone forever. mũnene ndathiĩte tene na tene. Bado your masters are we ambao watu wanapiga kura. Anene anyu nĩ ithuĩ twĩna kura, Na hivi karibuni we are coming back to you. na ica ikuhĩ nĩ tũroka kũrĩ inyuĩ. Na jambo ambalo lazima tutafanya, mpende msipende, Na ũndũ ũrĩa tũgeka mwende kana you mũtiende, will account kazi ile tuliwapea mkiwa mbele yetu. no kinya mũgatarĩria ũrĩa twamũheire mwĩ mbere itũ. Mambo ya Getao kama MCA hata ulizwa mambo ya ubunge, MC ndakorio wĩra wa mũmbunge, MP hata ulizwa mambo ya senator. mũmbunge ndakorio wĩra wa Kila senator. mtu ataulizwa kazi ambayo alipewa. O mũndũ akorio wĩra ũrĩa Kwa sababu aheirwo. Mungu alipewa kazi ile tulidhani ataweza. O mũndũ aheirwo wĩra ũrĩa angĩhota. Kwa hivyo I gonna remind you today, Nĩ kwenda kũmũririkania ũmũthĩ the master is coming mũnene nĩ aroka, and we shall be accountable. na no tũgatarĩria Whatever we are doing, ũrĩa tũreka, tutajibu haya maswali. no tũgacokia Njia maũndũ ambazo icio. tunapitia Marĩa mothe tũragerera, lazima tutaulizwa maswali. no tũkorio Kwa ciũria. hivyo as the congregation, Nĩ ũndũ ũcio kũrĩ andũ othe, take care of the responsibilities that is devolved upon you. menyerera wĩra ũrĩa wothe ũhetwo, Na uifurahie. na ũkenere wĩra ũcio ũhetwo. Unajua mambo ambayo tunaona kwa runinga na nini, Maũndũ maya tuonaga TV na kũrĩa kũngĩ, ni sisi tulipigania. nĩ ithuĩ twarũĩrĩire. Bwana asifiwe. There was time this country had one party system, eh? Nĩ kũrĩ hingo bũrũri ũyũ warĩ na kĩama kĩmwe, Si watu walisema enough is enough. andũ othe makiuga ciaigana nĩ ciaigana, Lazima kuwe na vyama mingi. no kinya gũkorwo kwĩna ciama Lazima nyingĩ, kuwe na serikali. no kinya gũkorwo kwĩna Lazima kuwe na thirikari, wapinzani. no kinya gũkorwo kwĩna opposition. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kazi ya opposition fanyeni kwa bidii. Ũguo wĩra wa opposition rutai na hinya, Fanyeni kwa bidii. rutai na kĩo, Don't hesitate. tiga gũtigithĩria, Kwa sababu Mungu aliona mnatosha. tondũ Ngai nĩonire nĩ mwagĩrĩire. Wengine mlikuwa
wakiwa na cheo kubwa sana, agimwe na itinene lakini muno, Mungu amewaleta hapa lakini no Ngai aramureha nigetha mugage haha nega, ili mjue hapa panafaa, haha ti hoga. hapa Na arĩa matindĩkwo mũno, wale ambao wameguswa sana, nake Njirũ agokĩra, pale Njirũ amesimama, amesimama, tondũ we wĩ maũndũ macio ma watho, anajua mambo ya sheria, auga mũndũ ũyũ nĩ mũhatĩrĩrie. nasema huyu mtu amesukuma Kwa sana. hivyo my message today, Na ndio ndũmĩrĩri yakwa ũmũthĩ, master akiwa ako ama hayuko, mũnene ekuo kana ndarĩ kuo, let us take care of our responsibility. rekei tũmenyerere wĩra ũrĩa tũhetwo. Sometimes hatuna nguvu ya kuwaambia mnafanya mbaya, Rĩngĩ na rĩngĩ tũtirĩ na hinya wa kũmwĩra nĩ mũreka ũũru, lakini God knows unafanya vibaya, no Ngai nĩoĩ nĩ ũreka ũũru. na Ngai njĩra nyingĩ mũno ageraga. Na njia za Mungu ni nyingi sana ambazo wanapitia. Bwana asifiwe. If you don't take your responsibility seriously, Angĩkorwo ndũkuoya wĩra waku na kĩo, I prophesy in the mighty name of Jesus. ndakũrathĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa I Jesũ, will think you amen. The master is coming. mũnene nĩ aroka, Na anaweza kuja na njia mingi, na no oke na njĩra nyingĩ. no atuhe kĩũndũ gĩa kwaga gũkũhe kura, Analeta jambo ambalo linaweza kosa kula, na no atũme ndege yathiĩ igũrũ ĩhĩe, na anaweza kufanya ndege ikienda juu ichomeke. tondũ Ngai ndarĩ itherũ. Mungu Ndũngĩtũhatĩrĩria tũrĩre tondũ wetu susukuma, kĩrĩro gitũ kĩngĩkinya he Ngai, kilio kikifika kwa Mungu, Ngai no oke na njĩra o yothe. Mungu anaweza kuja kwa njia yoyote. So because time is not our side, Tondũ mathaa matirĩ mwena witũ, my message is ndũmĩrĩri yakwa nĩ ĩrĩ atĩrĩrĩ, take your responsibility seriously. oya wĩra waku na kĩo Be a kĩnene, good steward. korwo wĩ mwandĩkwo mwega, Whether the master is in or master is not there. we kana ida gũkorwo mũnene ekuo kana ndarĩ hakuhĩ, Because we have one senior master. tondũ twĩna mũnene ũmwe tu, Na ikaraga atũcũthĩrĩirie, na anakaa kama ametuangalia, ũratũtwara wega, vile unatupeleka vizuri, ũratũnyarira, vile unatutesa, na Ngai akĩrĩ mwega. na Mungu ni mwema. Wakati sisi tunaomba, Rĩrĩa tũhoyaga, because I believe kila mtu anahitaji maombi. tondũ nĩnjĩtĩkĩtie o mũndũ nĩendaga mahoya, Kana nĩ atĩa? ama nĩ Ni aje. namna hiyo. Wale unaona ni wabaya sana kwa sababu wanakupinga, Arĩa wonaga nĩ ũru mũno tondũ nĩ marakũhũra, bado wanahitaji maombi. onao no marabatara mahoya. Hata wewe ambao umefinyiliwa sana, Onawe ũtirĩkĩrĩirio mũno, bado unahitaji maombi. onawe nĩ ũrabatara mahoya. The difference is Ũtiganu nĩ rĩrĩ, vile maombi itajibiwa. ũrĩa Ngai egũcokia mahoya. Nikisimama hapa niombee viongozi, Ndarũgama haha hoeria atongoria, mambo ni mawili, maũndũ nĩ merĩ, either positive or negative. either mahinge kana matikahinge. Kana unachezea ile kazi ambayo umepewa, Ona iko ndarutĩra wĩra ũrĩa ũhetwo, mambo hayawezi kuwa sawa. maũndũ matingĩagĩra. Mungu atajibu maombi yangu na njia hiyo ingine negative kwako. Ngai egũcokia mahoya na njĩra ĩtagĩrĩire kũrĩ we. So once again, Nĩ ũndũ ũcio o rĩngĩ, take your responsibility seriously. oya wĩra ũrĩa ũhetwo na kĩo Na kĩnene, usifadhaike kwa hii maneno kidogo unapitia, na mũtikamakĩre maũndũ maya kwa manini sababu mũragerera, Biblia ilituambia tondũ Biblia ĩratwĩra ni muda mfupi. no ihinda inini. May God bless you. Ngai witũ amũrathime, May God be with you. Ngai witũ akorwo hamwe na inyuĩ, May God renew your responsibilities. Ngai amwerũhĩrie wĩra ũrĩa May mũhete, God give you courage. Ngai amũhe hinya na May ũrũme, God give you wisdom. Ngai amũhe ũũgĩ, In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe can we witũ, all stand for the honor of the Lord. ithuothe tũrũgame na gĩtĩo kĩa Ngai. Itũra-inĩ rĩmwe hĩndĩ ĩmwe kwarĩ mũthuri warĩ pairoti, yarĩ na kamwana kamwe tu kanini tondũ karĩ o cukuru. Agĩkĩra cukuru ya igũrũ,
our third agenda, our third reason why we come to church, tulisema ni kumwabudu na pia kuleta mawazo yetu mbele ya Mungu. We are starting another new week by tomorrow, and it is not tomorrow. After this service, I know kuna mambo mtaendea mheshimiwa, na tunahitaji Mungu akawangu. Kwa hivyo ningetaka zote tuinue mkono wetu wa kulia juu. Jesus. Oh my God. Lazima uwe kuna jambo ungetaka kumwambia Mungu. Oh Jesus. Lazima kuwe na jambo ambalo